Yada CBM sambo akwa bado Badwam TV Badwam dwumadie no so yada so mre no wadaje abribia unya edema ye Badwam TV Badwam social health tips so yada se ye ne sa no so mesan ewo Dr. Niba ko ewo ha o Freestar Health Clinic Dr. Isaac from Pong Water Star Health Clinic dia na unim se ma no awo no ni ade se fibroid how adwen dia na uba Dr. Isaac from Pong for morning na djuma ye fo ebeboa wa ma fibroid bia eto atwa na no penso ye nya no ewo ha ye ni bedi nkomo dog ye mo akwaba na bibia boko de edwuma mboko nya me ase papa Pastor Health Clinic ene ye kan dey amenchi ahwefo nyina say last time ni edi nkomo bi ye nwie nkomo na wapa na ye hwe de ti a awo ho asama ye common aye very big problem a okrum na ye hwe de ti a awo de ho asama ye den aye very common ovarian issues akwala onyi akra yes hormonal imbalance yes fibroid yes menstrual disorders the entire aye very common and them say you started some common not long ago. Now you discuss say one other doctor be kind Philip Landrigan our US obeka say niam bi amane ye e wo fie ana say enuane bi ye hye ne edi o plastic bowl mu ne ade e be kan ni nyina ho asem say eboa na mepese ye to aso kakra because e wa kakra na afutu obi say no ya na enye de na mu ese ye kanra Elize still now Crawford so your research and today be a finance for froba and it say you two for now be fat dia ebeboa na eno an ye nto aso ne enti sa ne o ma no say last time ye bobo ne ma bebre bi so kakra de di nkan ye kan hair relaxers e di tweti say wo twini bebre a folate chemical bi e wo mu no boa eco disturb endocrine system and other nchen a ye kan many other nioma bebre na ene no ye to aso a ba ku bia na me de be ka ho where's the is the fear na say baba mu ye gukra dio de be ka ho ne e perfumes I use boy ti ye use perfume ye betimi use ba use no bebre a chemicals bebre o perfumes mu a eno so disturb ye endocrine system anya no pe there were other product be a use be this some makeup product and I had no back eh yes be I don't know no me back etimi si awo ho kwan and asama walking perfume good any makeup products I ma yeta use exactly etimi boa esi oba wo ho kwan eboa ma wo ho be ye den eboa ma hormones ya ye ka ho asem say e be ye imbalance da fibroid be nyi no eboa ma no so ba e ma ne ye very common and afutu obi say no ya na enya kokodura untumi mfama because me can ye me ya start ye me dada enso asem no me nkan wie what if for about to show there and then no cresa say engineer internet ye very common bibia your research na disprove me say dey make an me boa because the enimu yan kan kiro and this eya say eya odin so begia to mu a also so your research ni bi internet is available bibia it betimi a check ya and obehum ba ko bia me de be ka ho biom eye pesticides a ye spray nuane so the akuyafo ni spray nuane so no and also na ya de say chemicals bebre wo mu a wo inhale bi and wabra who spray or you spray we aduane ne so na say the bar market na odi bia eboa e disturb endocrine system no enti ohwe we num nyina obeba beti ase abehu say okay ene anu ntina fiber ni ovarian cyst wo de ho asem ne awo a ho ye den na very common enya no pe canned product nyina me kan nyi bi mfim because canned product bia ni ho aye beye wa bra bisphenol A enka ho bisphenol A na ye chemical bia ye de fa konkoni mu so de beye aduane no rust with konkono and the bisphenol A no prevent aduane no from poisoning itself now aduane no poison do but
bisphenol A no once aduane ne gum no ekọ nipadua mu a eno nso so boa disturb sa endocrine system kro ye e ma obenya hormonal imbalance e ma say awo a ho be ye den e ma wo enti no enka ho be hia say nnuane edidi konkom nkanka tomatoes enka ebe ye a yemfangu glass mu because all European countries ni be bre na nnuane e wo konkomu a ti say tomatoes a ye ni mu a edigu konkomu a ye ya na gu glass mu okay because of bisphenol A no and bisphenol A no timi boa e di many cancers enso ba enti ehun behia na daba kwa ye be fa tomatoes e wo konkomu nko asa ye tutu na sere ne abasa de anhwa a ohu sa aduane no kra bedwane because tomatoes e wo konkomu a yenim say ye tomatoes e di ye aduane no aside say A bia eye genetically modified no ye de no to nchen say natural fruit vegetable tomato mpo a ingredient na e wo ho no hwe ho a obeba behu say color wo okay obeba be shia sugar wo obeshia salt wo na minim de na ni da ho kan a oye nkwan a odi sugar ne salt nyina begu but say the tomato say wo konkomu enei eye nkwan a sugar wo salt wo nti dan nti na be ma obp and rise then na be ma sugar level and rise and bisphenol A nso wo konkoni mu dada nti no oyire ohudi nuane we na ochena ye ka se wanya fibroid bi wanya ovarian cyst bi awo ma na se wanya hormonal imbalance na o men se hweso ma yi a eye onwanwa se aden but nyema we num nyina na ya around us apart from last time ye be ka se aduane ye hia ye de to plastic bowl no we num nyina so ne ya ade a ye ne biara da nti we num betimi aboa ama wo ho asema ba ye den ama na perfume asema make e de ka obi no perfume say e gu atade na de e gu your skin no problem I say nipadua ni nyina no ho your skin no na the largest organ okay and skin no pores from uti kosi unasi nyina anything that touches your skin can penetrate into the skin and goes directly into the bloodstream okay and the so you use perfume and yes you use go atade mu nko ape but your system absorbs it what I say and you know these neoma we num nyina na ye neoma ye nde bia ofie and once I ye ofie no ye betimi ahia awodie mu yawe ne mense sa hweso ma ne sa neoma we num nyina you know afutuo na de ye de mana e de sanko for befa because emu ya emre no ko me asho se nya no nko ana mo ye ma ye hwe ya hodo ni nyina ye hwe ya hodo ni nyina na your treatment bi a ye ho a eboa eno nya ma nko a obi a wo yaw pa pain pa se ebia wonya accident bi pain ana ofaade bi na osisi twen wo ena se bia unya fracture bi u treati enkoye ana se ko ana unya pain bi onipadua no mu pa your therapist bi ayeye e de manko for e bi e machine e de ye bi nso ye onsa ye nsa ne de be ye and those therapies no a heal pain very fast than painkiller bi onim and it say what the painkiller so because of some kind of pain be for so longer Star Health Clinic on your other therapies be o ha ebetimi ayama wa ebetimi aboa na those pain ni nyina be fi o cry nko ansan ba and anya no pe yare hodo ni nyina ye hwe enti fa number ne frɛ na yentimi mboa na de ha wa adwene ye mboa anhwɛ ma wo mu nsem bia yare hodo ni nyina Star Health 0249 200555 0249 200555 chano so say your branches no ebi o Kasoa ebi o Kumasi ebi o Sunyane ebi o Doma nti ho nyina number kro na anasa 0508 699599 0508 699599 Health Star Health Clinic offer doctor eba ma wo mu nsem ono obedi hu nkomo no a waboa won so ti dog ani de me fancy ha ti e be say hia bi no wasa ba chechire gu ye bom price e betumi agya because ya che enti no ni gya ye no enso bi e be take it ba ye be ye
ya bom paisem mayu ana omo bane no mbe try na omadi so na fa ade ba ko bia me na aso pache ya da se fa ya da se mambo atma ya krado ahosepe eba cafe ba no a ho ene wonte e de brese de blanda bia no won mo ye no nti wadaro ma twen ye na maame etwa so owie pe e be saba na amedi nkomo yo ho